ngibingelela bonke ama-supporters, ngibingelela umhlaba wonke ngoba ngisho phesheya kwelwandle bangibona ngoba ngilana bafowethu ngibizwe ugoba umholi futhi ugoba ngiyacela simeseke kakhulukazi abalandeli bami, siphinde simeseke phesheya kwelwandle, simeseke e-South Africa ngoba wenza ukuthi amaciko akhuthale, wenze ukuthi ngokuhlukana kwabo wawambona yaphi umuntu ongakwazi ukuthi lo umholi South Africa konsuphesha kwilwana manje le nto kathi siyayithanda ukuyenza lapha uyayithatha le nto ngoba kwethu abalandeli ngoba sengikubongele ukuthi bakweseke ngaso sonke isikhathi i-government yethu imali yethu yentela le asingayikhaleli izindlela bengizoyibolela mina ngamehlo ngoba ngizoye emaphepheni lokhu bekhuluma abantu bathi usefunike bakufayo kufanele yinikeze yikho ukuthi mina cha bafuthi itedeleni uma ngayitedeleni oqala ibhikazi bengizobuka le nto eniyikhulumelayo kanti into engaka ngoba le nto enzayo zonke izinto phethe imvelo phethe umxoxo uphethe umqedo ubhala bama-staff overseas hayi mfowethu hayi mfowethu uNkulunkulu asibekele wena ngoba le nto ngeke beyithanda into nawe isikhathi esini bathi basibhala la ikheze le nto siyisegoli sibamba kanje sekukhulena ngayo freestyle silala saba mfowethu ngibingelela ama-supporters ami ngiyabingelela ama-support uDr 3 Second abaholi labengibukela kubona izinto abenza izinto ezizimanga eSouth Africa. Ngiyambonga kakhulukazi inhlonipho ayibhekisa emakhosini nenhlonipho ayibhekisa eNdlunkulu yakithi kwaZulu nenhlonipho ayibhekisa kubantu bonke. Ngiyambonga kakhulu kodwa-ke le imali enkulu leyishiwo akusiyo yethu yalaba abanye baseGoli. Hayi kwangesiye yethu lo mali ayivethizekenikezeni bafowethu angiyiceli mina thina kuthiwa siphethe into yamabhinqa into enganabo obonayo nje apho emising kho yedwa kwaZulu-Natal la awuthule uma ngibuya phesheya ngizomemezela kodwa kundunankulu uxolisile uxolisile undunankulu wathi hayi usuku wabantu umhlangano ophuthuma ngonyaka nesikuhlonipheke lo kodwa nje emisi bonke abekho ngisho yedwa kodwa babethi uNkulunkulu wami yazi phela babuye beyilahla ukuthi inkinga njalo bathanda ipolitiki abayifundele abayifundele ngoba nje umuntu abaholi abalabuka ngabantu bagijime obabavotela kathi ipolitiki uyibona ngathi nje mina ngangifani nayo angithi mina kahle ngiyifundele ngoba uyazi yini ngithi ngiyifundele ipolitiki ngobuka ukuthi abantu bonke uma bengibona la bafanele bavote bevele bejahule manje ngiyingozi-ke njalo uhulumeni uma engasondeli ngoba sengimubekele nje ukuthi engasondelane nawe bengizoyibukela le nto engiyikhuthazayo nami abafana abaningi lapho namhlanje obahloniphayo abafana ade ngibariphoda bephutha amajele emculweni wesintu ngingenelela ngani lapho ngoba ufana nami uyahila ufana nomuntu owumelaphi ngoba becula nje napa baculi bephuma lapha isithathamiya awuzange ukhethe ukuthi uthathe ikwati uthatheni waze wathatha ngisho osinqa semqala ngimbonile ukhona lapha usinqa semqala lo upresident lo ongavotelwanga ngoba bengithanda fika kwakuthulumbele ngimlingo ngokusemthethweni bengifuna ukuthi ngimthume nje ngithi kayele phesheya ayongibhekelela ilizwe kuthiwa ngiyakulu angithi ngifuna ukuthi ngihambele kuqala manje-ke into engincoma kuwe nengiyicela kuwe ngoba bekezela sinawe sizoyibamba nawe ngaso sonke isikhathi sizokwazi ukuthi sikumele bafowethu government wethu akayingayithathi kancane le nto bese ngifikile mina ngizoyibonela mina nje ukuthi iyinto yangempela futhi eyakhaya njengami nje sizobambisana ngiyahamba ngiyaphesheya kule mazwe awu-27 emakhaya ngizofe ngikhulume le nto naphesheya ngobe nganiphoci baholi ngikhulume iqiniso ukuthi kabanakiwe abantu abenza kahle eSouth Africa ekubeni imisebenzi engakho ngibonge kakhulu ngoba asimesekeni bafowethu simbeke nje uNkulunkulu nethunga lakubo kuyisipho sakhe lesi ngoba lento manje ithi ngiyayiphikisa ngoba isigxuxuzwe yinje ngesitengu ngoba lento isuka phesheya kukaJesu ngeke iphikise ngoba nje sengeke ngamxhawula kanje sapothana baningasapothanga hayi ehlalweni khohlwani bafana
nina fanele ngikhiphe imali eminingi ngikhipheni nje kakhulu kungakhulu ngoba ngivalelisa kubalandeli Ngiyavalelisa mase khulume abaholi bethu esibahloniphayo njengalabanye akukho okungaphinde sikwenze ibona abaholi abasiphethe lapho engathi uNkulunkulu ngagcina ngiwathanda njalo amaciko ukuthanda uNkulunkulu ukuhlonipha amaBusi njengoba wenza. Ngiyabonga gogo uyazi ukwenza ukuba uNkulunkulu into bengayinakile ukuthi abantu bayayibona ukuhlonipha nje amakhosi ukuhlonipha indlunkulu ukuhlonipha abantwana abancane ngihlonipha iy'ngane yingakho ngithi bafowethu ngicela nje ngoDisemba bafowethu engicela ukudlulisa nje goba ngoba siyazi silapha nje fanele siphume siye emakhaya abantu ngiyabacela nje ukuthi kune-operation entsha engivulile ethi yomele ekhaya ndo ma ukuthi nawe usuka lapha noma nje fanele uthathe umfana wangakini baningi abantu abathanda unemenayithi kunemfana wangapha ngakithi nje kwesakwabiyela nomunye ongapha enkanda bafuna ukuthi sebawuqede evele kushayelela imoto uyishayelele into yakho ngoba yini njalo ngibheke nemvelo ngilapha nemvelo kowethu usuku phoqe ngihamba ngemoto uphuzile sekuyalimala laphana sekuhlukunyezwa iy'mbuzi sekuthiwa ubaba wakho wasala laphana kanti ngutsheni uphila ngilalelani bafowethu ngicela ngibonga kakhulu mani ngoba ungabukeli phansi amaciko ngokuhlukana kwawo ngoba ngibona isicathemini esikhona ngibona zonke iy'nhlobo ey'khona ngoba ngiyayikuphezela namhlanje ukuthi ngoba ngiwela nje ngiyaphesheya lolu udaba ngizofike lukhulu ngoba bebe nje ngoba ngikhuluma nawe nje bangibona ngiqinisile sake ngigagekani wakwaphi nje ndoda lenti ngiyelapha empangeni i-South Africa ikhoyo bethi bayivimbele isiyiphesheya ngibizwe i-England ngifike ngaye kwa-Israel afike egxilasi kwa-Israel afikakhipha unyezi bathumelelana iy'thomba belungu uthe mayifika lento yavela yabamba ifoni yayo yavela ifoni eJordan phakathi eJordan angikhulu umuntu engamanga bayangibona nje ngoba ngikhuluma lapho manje ngoba akuyona into ekancane lamazwe nje ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga siwahambele wena uyazi bese uyokhulumela amaciko mina ngihambe ngomunye ngibonge kakhulu kwebalandeli ngekho.